printerdi gelip gördük. Havalı jakşken. Bu jakta холодильниктер var ekan. Bu adam jatırgan aslıga. Bu yerden mындай чемодандары, bu жерде кислородный баллондар бар экен. Bu жерде отургуч бардык жерде иштейт экен. Bu jeri bu холодильниктер иштейт экен. Motorları yulgan emes, biroq taptaza. May sayakkan yeri yok. Tüylerin qaradık, şirikleri yok. 220 volt çağıratırgan оборудованиялар var ekan. Bunday точкалар var ekan. Yaxtarma svetleri var ekan. Yaxshi, havalı, yaxshi. Mana bursa tayyor bo'lgan holda. Assalamualaikum, hurmatly dostlarımın turgundары. Biz Алысты Чаркал районунан келдик. Буга чейин биздин айылдын аксакалдары, ага эжелер келип, сиздердин кабыл алып кеткен экенлер. Ушулайда эме муктаждык бар десе, ошо тез жардам машинасына турган экенсиздер. Ошону бүгүн алдыңыздарга алып келип отурабыз. Алай менен бул машина төрөткана гана эле ташый турган машина болсун, ажалта машина болсун. Ошо сиздердин кереңиңиздерге жараган, muhtaçlıklarını çözgen maşina bolsun деп алып келип отурабыз. Өзү азыр машинаны өткөрүп беребиз. Андан документация бар. Allah'ın yüzünde cefa çekip mazlum olup durganımızda Çatkal elinden olsunuz yerden kuran Çatkal elinde Allah'ın yüzünü razı olun. Allah'ın osol elinin intimaççılığını, osol elge bereke, osol elge kitse söyletten keyil verin. Allah'ın Kırgızistan'ımızdan bunday zamanlık olmasın. Allah'ın özü Kırgızistan'ımızın aldığımız memleketlerinin yerine koşması özünü nasip etken oğlum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala habibina ve nuri kulubina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in rahmetli ya Allah.